Ćao ljudi! U današnjoj epizodi pričamo o tome šta povezuje AI ministra u Albaniji sa špijunskim skandalom u jednoj američkoj srednjoj školi, koji to izuzetak u IT-u postaje pravilo u ljubavi, kako da se štitimo na mreži, prateći savjeti Kevina Mitnika i naravno tradicionalno 5 novih reči i 2 izraza iz knjige The Art of Invisibility. Vest da je Albanija izabrala veštačku inteligenciju za ministra ispraćena je uglavnom komentarima da je to neminovni korak ka budućnosti. Zvaničnici ove zemlje su izjavili da je motiv za ovakav korak smanjenje korupcije. Mene je ova vest podsjetila na priču iz naše knjige koja se dešava u Filadelfiji u jednoj američkoj srednjoj školi koja je također imala plemenit motiv da modernizuje učenje i da svakom detetu obezbedi pristup digitalnim alatima. Pa je svojim učenicima podelila oko 2300 MacBook laptopova. Ono što učenicima nije rečeno je da je u svaki od tih laptopova instaliran softver za praćenje u slučaju da ti laptopovi budu ukradeni ili na bilo koji drugi način otuđeni, kako bi škola mogla da im uđe u trag i povrati ih. Zašto je ovo trebalo da se kaže učenicima? Pa zato što je ovaj sistem za lociranje laptopova administratorima omogućavao da daljinski uključe kameru i mikrofon. I tako je ono što je na papiru izgledalo kao bezbednost i obrazovanje u praksi postalo u najmanju ruku i najblažu masovni nadzor. Srednjoškolac, zahvaljujući čijem slučaju je sve ovo razotkriveno, Blake Robbins, koji je jednog dana bio pozvan kod direktora na razgovor zbog neprimjerenog vladanja, ali pazite sad, kod kuće. U čemu je zapravo bio problem? U tome što su oni smatrali da je Blake Robbins uzimao pilule ispred kamere dok je učio, radio domaći ili šta već. Ono što je ovaj razgovor zapravo otkrio, da je laptop njegove škole potajno snimao njega u sopstvenoj sobi, kada se otkrilo da Robinson nije bio jedini slučaj. Neki učenici su snimani dok spavaju, neki dok jedu, neki su poluobnaženi na fotografijama. Postojali su i snimci online aktivnosti učenika na ovim laptopovima. I sve je to dovelo do toga da roditelji podnesu tužbu. Škola je isplatila nešto manje od $1,500,000 kroz osiguranja. I mi se onda vraćamo na početak ove epizode. Šta je zapravo veza između veštačke inteligencije u ulozi ministra i ove priče? Softver ne može da bude neutralan ili nezavisan, bar ne još uvijek, jer iza toga stoji ljudska ruka i onaj ko to kontroliše i agenda u čiju se svrhu to koristi. Tako da nam je ovaj slučaj pokazao da neprijatelj nije samo spoljašnji, nego da može da bude i unutrašnji. Slični primjeri su se dešavali i sa laptopovima Lenovo 2015. godine, koje je obilovalo ovakvim skandalima. Lenovo je isporučivao laptopove sa špijunskim softverom Superfish. Američka kompanija Dell radila je isto što i kineska kompanija Lenovo, s tim što je instalirala svoje softvere na svoje laptopove. Razlika je doduše u epilogu. Kada su otkrili skandal sa Lenovo laptopovima, kompanija je platila $3,5 miliona i obavezala se na proveru preinstaliranog softvera za narednih 20 godina. Dell je s druge strane izbacio izvinjenje, izviniti, i uklonio problematični softver, bar tako kažu. Malo, priznaćete, simptomatično. Kad smo kod tih kompanija koje su se izvukle sa izvinjenjem, znači te iste famozne 2015. godine, Samsung je imao sličan skandal sa svojim televizorima, jer su imali opciju glasovnih komandi, pa se onda ispostavilo da oni zapravo mogu da presreću razgovori i da ih prenose. Drugim rečima da prisluškuju. To je izazvalo onako veliku buru u javnosti, povezivano je sa Orwellovom 84. Šta je Samsung uradio? Oni su izdali saopštenje da su pogrešno formulisali svoju politiku privatnosti i da se podaci koje televizori skupe koriste samo za prepoznavanje govora, komande koje su neophodne da bi TV radio. Manje smešno je to što mi sad imamo ovoj
Temu koji nudi elektroniku po sumanuto niskim cenama, gde vi možete da dobijete laptop ili telefon ili tablet za, ne znam, $100. I ja ne mogu, a da se ne zapitam koliko zapravo nas to košta. Ako hipotetički pretpostavimo da neprijatelj nije instaliran, Mitnick kaže da je poželjno da se od spoljašnjih napada ne samo jakim lozinkama, nego i različitim e-mail adresama. Korišćenje više e-mail adresa i online profila otežava hakerima i kompanijama da sastave potpunu sliku o nama. Još korisnije je to što u slučaju curenja podataka neke kompanije, napadači neće da dobiju naše prave podatke. Ako ste se sad uključili i propustili ste alat za proveru da li je vaša adresa procurela u nekim od curenja podataka globalno, alat za to je u opisu videa engleske reči iz knjige o hakerima, ova knjiga o hakerima, i šta otkrivaju o nama. Mitnick kaže da je pametno da mi imamo jednu adresu koja će da bude javna za mreže i poznanike, posebnu adresu za online kupovinu i privatnu koju delimo samo sa najužim krugom bliskih ljudi. Što nas dovodi do našeg prvog citata za danas. You might want to confuse potential hackers further by using a variety of email addresses tailored for individual purposes. Naša prva reč za danas je tailor. Tailor može da bude i imenica i glas. Kao imenica je poznata kao kroja. Međutim, u američkom engleskom može da znači i vrsta haringe i neka plava riba. Ako želite da saznate kakve veze imaju krojači i špijuni, preporuka je Tinker Tailor Soldier Spy. Ako je ovo tematika koja vas interesuje, više filmskih naslova imate u opisu videa epizode Engleski kroz filmski film. Vokabular na temu špijunaže s druge strane možete da obnovite kroz epizode u kojima smo obrađivali zabranjenu knjigu CIA and the Cult of Intelligence. Posle ove kraće samopromocije, a u cilju rasta ovog kanala, vratimo se mi na naš primer u kome je tailor upotrebljen kao glagol sa značenjem krojiti, oblikovati po potrebama. Pa bi primer bio I tailored the course to the needs of students. Prilagodila sam kurs potrebama učenika. Jedan od sinonima koji se nudi za tailor na internetu je get. Get je onako jedna svakodnevna reč, može da se upotrebljava i u formalnom i u neformalnom kontekstu i ima 150 miliona značenja. Ja sam proverila enciklopedijski rečnik i samo za get, znači bez onih frazalnih dodataka, ne znam, get along, get by, znači samo za get mislim da sam izbrojala negde oko 15 značenja. Razlika između tailor i get, iako bi mi ovde mogli da kažemo variety of email addresses gotten for individual purposes, razlika bi bila u određenosti, jer je tailor preciznije. Znači smo mi samo dobili ili napravili te email adrese, tek tako, mi smo ih oblikovali da odgovaraju nama, znači da posjeduju neke simbole koji su nama značeni, brojeve koji su nama značeni, možda reči koje nam imaju neku težinu. Dok mi koristimo različite email adrese da sakrijemo ko smo, kolačići, cookies, otkrivaju gde idemo i šta radimo. Mitnick u ovoj knjizi pominje kolačiće koje je maltene nemoguće obrisati i izbeći. Ja sad nisam zapamtila kako se oni zovu iz prostog razloga što je ova knjiga pisana 2017. godine i što ti kolačići ne postoje više pod tim terminom. Sada se zovu super cookies i više o tome i o canvas fingerprinting imate na linkovima u opisu videa. Ovi obični kolačići, da ne kažemo plebs, iako oni sami po sebi nisu opasni, oni se koriste za ulaženje do podataka o našim nalozima i online navikama, što nas dovodi do našeg drugog citata za danas. If you surf the web using incognito or private browsing features, you will not retain a historical record within the browser or your visit to a given site, nor will you acquire a new cookie for that session. Acquire je ovde prelazni glagol, značenjem steći, postići, nabaviti. Pa kako se onda razlikuje od get? Koja bi bila razlika između she acquired a rare painting i she got a rare painting? Razlika je prvenstveno u formalnosti, acquire je formalnije, ali i u preciznosti. Acquire znači da smo mi nešto stekli, ali da smo to stekli vremenom i trudom ili nekom vrstom investicije. Zato Mitnick kaže da treba brišemo kolačiće. To nije uvek praktično, ali onda dolazimo do pitanja šta je bitnije, udobnost ili privatnost. Citiram. For some sites, such as a weather site,
It might be tedious to keep typing in your zip code every time you visit. Naša sljedeća reč je tedious. Tedious znači dosadno. I kako se onda tedious razlikuje od boring? Ako mi kažemo recimo da je knjiga dosadna, the book is boring, to znači da je monotona i da nam ne drži pažnju. Ali ako za nešto kažemo da je tedious, to znači da je zamorno, tegobno, mučno, predugačko. Pa bi onda rekli filling out all these forms was tedious. Popunjavanje svih ovih formulara je bilo zamorno. Ako vam je udobnost bitnija od privatnosti, onda verovatno koristite Open Authentication i mogućnost logovanja na druge aplikacije preko recimo Facebook. To je onako jedna zgodna prečica, ali vraćamo se ono koja je zapravo cena ove pogodnosti. Citiram. This allows the social media site to glean information about you for its marketing profiles. Glean je glagol koji može da bude prelazan i ima više značenja. Moram samo da vam pročitam prevod ove reči iz enciklopedijskog rečnika jer me mnogo uveselio. Znači, pabirčiti, paletkovati i konačno jedan koji znam, prikupiti. Znači, ako mi uzmemo recimo primjer, we gleaned, pošto je pravilan glagol, znači we gleaned information from several sources, mi smo onda prikupili informacije iz više izvora. I sad opet, kako se ovo razlikuje od get? Jer mi možemo da kažemo we got information from several sources, zar ne? Opet razlikuje se po preciznosti. Jer ako kažemo we got information, ne znamo na koji način smo došli do tih podataka. Ali ako kažemo we gleaned, to znači smo mi pažljivo prikupljali, možda indirektno, najverovatnije iz nečega što nije najjasnije. Znači, kod ovog glagola glean, naglasak je na procesu i mnogo je slikovitiji. Suština ovog sistema, Open Authentication, je korišćenje jednog naloga za sve. I to jeste trenutna olakšica, ali u isto vreme to nama postaje i trajna kritična tačka. I to je naš prvi izraz za danas, single point of failure. Probije li neko taj Facebook nalog, taj neko onda ima pristup svim mrežama koje ste posjećivali, koristeći taj nalog, aplikacijama koje ste se logovali tim nalogom, možda čak i banci. I zato mitnik kaže logujte se posebno, nemoj da vas mrzi, jeste traje par sekundi duže, ali je sigurnost veća. Citiram. In the security business, having what we call single point of failure is never a good idea. Ova konkretno rečenica mi je posebno bila simpatična zato što ono što je na ovom polju single point of failure, na nekim drugim može zapravo da bude vrlo jedna korisna stvar, malta ne poželjna. Ja pretpostavljam da nam je svima jasno zašto je u bezbednosti i digitalnoj bezbednosti single point of failure loša ideja. Ali recimo, prebacimo ovaj princip na polje međuljudskih odnosa, da budem preciznija, ljubavi. I recimo, vi nećete na nekog ko vezama pristupa monogamno. Zar to nije onda jedan pristup koji može da se nazove single point of failure? Zar nije isti princip? Samo što je onda ovdje sada to itekako poželjno i radilo bi se na tome da se taj single point of failure ojača. Moja druga ideja je bila da onda ovo možemo da iskoristimo iz jednu kratku priču o tome kako nešto što je izuzetak u jednom okruženju može da postane maltene poželjno pravilo u drugom. Drugim rečima, okruženje je od vitalne važnosti. So mind your surroundings, fighters. Još jedno iznenađenje iz ove knjige je podatak da naš Facebook nalog, u slučaju da ga koristimo da se logujemo svugde, ignoriše podešavanje do not track iz naših pretraživača, u slučaju da smo ga tako podesili. I tu ne postoji ništa protivzakonito jer smo mi korišćenjem Facebooka na ovaj način formalno dali pristanak. Citiram. There's nothing illegal about this. You did give consent, even if it means that you didn't opt out of having it installed automatically. Naša posljednja reč za danas je opt. U ovom slučaju opt out. Opt je glagol koji znači birati, izabrati i uglavnom u praćim prilozima opt for ili opt out. Ovdje je upotrebljen kao opt out, što znači odlučiti se za, rešiti se za. I uporedit ćemo onda opt for ili out sa recimo glagolom choose.
Znači, ako mi kažemo users can choose their preferred security settings, mi znamo da ti korisnici mogu da izaberu svoja preferirana bezbedonosna podešavanja, ali kakva je ta njihova odluka, mi to ne znamo. Ako kažemo users can opt for their preferred security settings ili users can opt out of their preferred security settings, to onda implicira da je ovaj izbor napravljen između nekoliko alternativa i posle određenog razmišljanja o tome. Nazad na knjigu. Ako nam je ovaj do not track signal pokazao da ne možemo uvek da kontrolišemo šta veliki igrači rade sa našim podacima, Meeting tvrdi da je kod rutera malo bolja situacija, da tu imamo veću kontrolu i da enkripcija postaje naš najbolji saveznik. Možemo da promenimo tip enkripcije, jačinu lozinke i još neke druge detalje. Više o tome opet na linku u opisu. Zašto bi mi sad tu nešto menjali ako je to već fabrički podešeno? Knjiga kaže zbog pravila najslabije karike. Citiram. Always use the highest level possible. You're only as secure as your weakest link. Ovo sam izabrala više zbog same izjave you're only as secure as your weakest link nego zbog fraze, jer su mi nekako ove dve rečenice iz knjige kao dva važna bezbedonosna pravila. Da rezimiramo. Telefoni, pametni televizori, pa čak i ministarske fotelje, sve to može da postane alat za nadzor. Da rezimiramo. Ako se niste izdeprimirali, što laptopovi, telefoni, pametni televizori, pa čak i ministarske fotelje mogu da budu zapravo alati za nadzor, što ruteri, kolačići, šifre su samo dokaz da niko od nas nije digitalno nedodirljiv, tu sam ja da podignem borbeni moral i da vas podsjetim da vredi da biramo pažljivo alate, jer na taj način čuvamo reči koje delimo i ljude kojima verujemo. I nekako stvarno mislim da je rešenje uvek u obrazovanju. Onda u disciplini naučeno preraste u naviku i na kraju u svesti o rizicima. Onda mislim da na taj način postajemo teže mete, ako je već nužno da budemo mete. Tako da, saborci moji, do sledeće epizode, pozdrav!